Ярый, дуслар, демек залда да әзерләргә була сорауларны, ләкин әлбәттә без беренче булып жюри әгъзаларынан башлыйбыз. Кем безнең башлый? Райнур Вахитов. Дуслар, иң күңелле жюри әгъзасы безнең. Тагы бер кат хәерле кич, исәнмесез? Әлбәттә, инде бик тә кызыклы сорау, актуаль сорау диярем. Сосиска в тесте камыр эчендәге сосиска 28 сумга күтәрелде. Инде трамвай билет бәясе 20 сум. Менә киләчәктә безне нәрсә көтә, егетләр, кызлар? Райнур, сез туй алып барган сыман хәзер. Бәләгә генә бәйге алып бардыгыз бугай. Мин тагын бер тапкыр кабатлыйм. Сосиска в тесте 28 сум. Юк, ишеткәннәр. Йөрү бәясе 20 сум. Безне нәрсә көтә? Райнур, тагын бер тапкыр сорауны бирсәгез. Сосиска в тесте 28 сумга күтәрелде. Трамвайда билет бәясе 20 сум. Киләчәктә безне нәрсә көтә? Обама пенсияга китә. Бу безнең текәбрүчләр командасы иде. Хәзер чыкты Обана. Әйдәгез, тагын бер тапкыр Райнур абый соравы һәр командага шулай. Димәк инде, сосиска в тесте 28 сумга күтәрелде. Трамвайда билет бәясе 20 сум. Алда безне ниләр көтә? Контакт акчалы булачак. Тфу диген. Алла сакласын. Сосиска в тесте 28 сумга күтәрелде. Трамвай билет бәясе 20 сум. Киләчәктә безне ниләр көтәсең? И, улым, минем пенсияны шулай күтәрсәннәр иде. Никтер бабай әби тавышы белән сөйләшә башлады. Ярар, дәвам итәбез. Сосиска в тесте 28 сум, трамвай билет бәясе 20 сум. Нәрсә көтә безне киләчәктә? Мине иде, ни көтә? Бу безнең Зяплаев булды. Алар алдыннан безнең кем җавап итте? Шайтан таяклары әби турында, пенсия турында. Хәзер Замба КВН командасы. Димәк инде, сосиска в тесте 28 сум, трамвай билет бәясе 20 сум. Киләчәктә нәрсә көтә? Полуфинал 150 сум булачак. Амин, амин шулай булсын диген. Сосиска в тесте 28, трамвай билет бәясе 20, менә киләчәктә безне нәрсә көтә икән? Сосискасы аерым, камыры аерым сатыла. Рәхмәт эксклюзив командасына. Эксклюзив командасы алдыннан безнең Замба җавап бирде, име? Дөрес. Хәзер безнең карантин, әйдә карантин. Сосиска в тесте 28 сумга күтәрелде. Трамвайның билет бәясе 20 сум. Киләчәктә безне нәрсә көтә? Абый, минем авторитет бер кайчанда төшми. Сез Райнур абый шундый авыр теманы ничектер позитив әйттегез. Котлау сыман. Күңел радиосыннан котлау сыман. Ярый, тагын җаваплар бармы командалар? Юк, дөрес, берәр генә җавап булса бик шәп була. Алкышлар Райнур Вахитов, алкышлар командаларга. Дәвам итәбез, дуслар. Киләсе сорауны безнең бирә Чарли КВН командасының капитаны, фронтмены Наил Халиков. Рәхмәт. Исәнмесез командалар, исәнмесез тамашачы. Дуслар, шуны әйткәндә беренче тапкыр ишетәм Наилның татарча сөйләшкән. Әйдә, Наил. Шаккаттыр безне, әйдә. Я и так умею. Вот әйтәм бит. Сорау шундый. Тиздән 23 февраль. Егет сезне ташлаган өчен нәрсә бүләк итәргә кирәк микән? Әйе, менә ул шундый сорау. Сезне егет ташлар өчен, ташласы өчен нәрсә аңа бүләк итәргә кирәк? Ну, по-русски это вот если чтоб тебя парень бросил. Чтоб тебя парень бросил, да. Әйе. Ну, главное, аңлыйсың. Ансы шәп. Димәк, менә шундый сорау, тиздән 23 февраль. Егетегез сезне ташласы өчен нәрсә бүләк итәргә кирәк? Уйлыйбыз, кызлар, залда да. Бәлкем командаларда нитер кызык вариант була. Наил, синең кызың белән проблемалармы әле? Аллага шөкер, юк әле. Юк әле. Әле дидең. Ярый, беренче булып Замба командасы җавап кайтара, әйдәгез. Тиздән 23 февраль. Егет сезне ташласын өчен нәрсә бүләк итәргә кирәк? Мине. Рәхмәт, дәвам итә шайтан таяклары. Тиздән 23 февраль. Сезне егет ташласын өчен нәрсә бүләк итәргә кирәк? Язык проволокадан. Менә буны.
Тоқтағыз қызлар, эксклюзив сұрау башта, ярымы? Айдагыз. Тизден 23 февраль. Егіт сізні ташласын үшін нәрсе бүлек итірге керек. Менә моны. Міне шундай қызлар. Девам етеміз біздің карантин. Ой, тіке бұрышлар ғафы етігі сейіп. Тизден 23 февраль. Егіт сізні ташласын үшін нәрсе бүлек итірге керек. Трамвайға билет һәм сосиска в тесте. Бірге бітірілген сосиска в тесте, трамвай билеті. И бірсі да счастливый боларға тейіш түгіл. Міне шул вақытта ташлы ол. Девам етеміз шайтан... ғафы етігіз. Обана. Тизден 23 февраль. Егіт сізні ташласын үшін нәрсе бүлек итірге керек. Нәрсе ойлайсыз, пиджак? Міне шулай алар икеулешіп бірге yoраталар. Девам етеміз келесі командамыздың карантин. Айда карантин. Тизден 23 февраль. Егіт сізні ташласын үшін нәрсе бүлек итірге керек. Абай, а sizin xatınız не устраивает, не? Молодец, хоть обы айтты. Аферин. Ярый, девам етеміз тоғын жауаплар бар ма? Юк бұғай. Рахмет Наил Халиков. Алғышлар зор рахмет. Келесі сұрауымы біздің бірден бір шешегі біз. Гүлкай Фәритовны. Bir әйдегі солқышлар білен қаршалы Гүлкай Фәритовны. Хайырлы кешілер, есенмесіз барығызды. Хөрмәтле командалар, сізге мене шушындай сұрау. Егі сөзін татар тіліне нешік тәржіме етерге? Біді дейіп түгіл, егі. Қысқаша егі татарша нешік бұла? Не бұлай? Йоқ ма? Жоқ, енді біді егіне бұла оланнан соң. Мәғне бойынша. Мәғне бойынша, егі татарша ойларға керек. Шундай ауыр сұрау шундай. Балалар, көмейшіклары менімше қазір тезгіне нетір қызық жауаплар қайтарырлар деп ойлайым. Әйдегіз. Бірінші жауап бар, шайтан тояқлары. Әйдегіз біріншіден енді әлбәтті сұрауыны тыңлайбыз. Аха, егі сөзі татар тіліне нешік тәржіме етілі? Башны қатыра тұрған нәрсе. Молодец. Міне бейт. Сен тағы болмай дейсің. Бықын бұла, бықын. Болсын. Қысқаша. Рахмет, шайтан тояқлары. Тағын вариантлар бар ма? Шунды тынышлық. Замба, әйдәгіз. Егі сөзі татар тіліне нешік тәржіме етілі? Сия, сдавать ите алмайсың. Сен әні бере алмайсың да. Девам етеміз тіке бұрышлар. Білмейм, мен 11-ге қолырға жиянмайым. Ол просто шықты етерге. Сұрауға жауап түгіл бұл. Аңладық. Менімше. Егі сөзі татар тіліне нешік тәржіме етілі? Опа, менің әлі квенде 5 ел өнесі бар, башны қатырмағыз әлі. Рахмет. Кімнер болды сыңайлы бұлар біздің? Кімнер болды бұлар? Карантин, ие. Авторитет егіт. Девам етеміз, келесі команда біздің Зяплайф. Әйде. Егі сөзі татар тіліне нешік тәржіме етілі? Сен жүлер мені, 9-шы кластан кет! Міне шундай тәржіме, девам етеміз, біздің эксклюзив. Егі сөзі татар тіліне нешік тәржіме етілі? Язмасаң, мәктептен тоймайсың. Шайтан тояқлары әйдәгіз, тағын бір тапыр сұрау. Егі сөзі татарша нешік тәржіме етілі татаршаға? Әне бір елдан қойтам. Рахмет. Шәп, дуслар, шулай тіріп бұлды бұғайды. Бұлды ма? Рахмет Гүлкай Фәритовна, бик қызық сұрау, бик қызық жауаплар болды. Девам етеміз разминканы, келесі сұрау Рамиль Агдиев. Шәһәрнің ең тонылған олып барышысы Рамиль Агдиев. Рахмет, Руслан. Барағызға да сәлем, есәмісіз. Әйе, олы мен үйге фары шап қайтам.
Шалы икмәгеннән. Шулай ук, менә беләсезме, икенче атнада безгә тагын бер реклама төшерергә кирәк. Һәм анда Сорман пилмәннәре продукциясе, Сорман пилмәннәре. Менә шул Сорман пилмәннәренә слоган уйлап чыгарыгыз әле. Сорман пилмәннәре тара-тара-тара-тара. Вот ничектер. Шигырь формасында да була, булай Әллә ничек слоганда була. булса. Әйдә, Лейсән, Зяп Лайф. Әйдә, Рамил. Сорман пилмәннәре. Я женат, поэтому фараш. Ну, Менә шулай. правда бит бу? Әйе. Мин күрдем синең инде фарш күп. Фарш гына ашыйбыз. Дөрес, дөрес. Шей урынына дагы фарш. Руслан, ничек хәлләр? Әйбәт, әйбәт, шәп. Монда шәп басып торырга. Син анда аяк киемне салгансыңдыр инде. Әлбәттә, тапочкидан торам. Ты бор. Сорман пилмәннәре. Сорманға қойдам әлі, әбинің пилменнәре. Менә шундый моңлы җавап булды. Ше. Телевизорда карагыз, менә мондый җыр була. Замба, әйдә, Рамил. Сорман пилмәннәре. Кыйбат та түгел, тәмле дә түгел. Яр әле директоры монда түгел. Илдар абый ишетсә, бирриде кирәкме? Так, кызык. Тагын җаваплар Сорман пилмәннәре. Шәп слоган. Шәп слоган. Ләкин аны телевизорга бер ничек тә куеп булмый. О, сәлам, хәлләр. Вот теге аяк кием. Бу минем апайым, карамагыз. Ул сиңа аяк кием алып килдем әле. Тукта, әйдә аннан соң. Әйдә, Дуслар, әйдә. аның җавабы бар. Ярар, әйдә. Әйдә. Менә монда башта карыйбыз. Әйе, башта анда. Китте куядыр. Китте, әйдә бар. Давай. Исемеңне әйт башта. Беренче тапкыр шулай, дуслар. Тимур исемем, 29-нчы гимназиядан, Так, шайдан менә- аяклары өчен. Әйдә, башлыйбызмы? Менә хәзер Туктале. синең җавабың кызык булса, 29-нчы мәктәпкә плюсик куябыз. Сорман пилмәннәре. Сорман пилмәннәре ашагыз, карт песидән түгел, яшь песидән. Но, шуны әйткәндә, дуслар, аңа нәрсә? Чыкты, әйтте, качты. Песи сыман. Әйе, а командалар бит басып тора кызарып. Ярый, обана. Әйдә, обана. Сорман пилмәннәре. Сорман пилмәннәре телне пешерә. Бу теге Дэдпул сыман булды бу. Иң кызыгы бер нәрсә дә аңламадым, бик кызык әйтте ничек. Әйе, шулай. Пешерә. Авызны пешерә дип әйтәсе булган иде ул. Булдымы командалар? Бүтән җаваплары юкмы? 5, 4, 3, 2, 1. Киттек, дәвам итәбез. Киләсе сорау Эмиль Шайхутдинов. Иң шибәр жюри әгъзасы. Рәхмәт, Руслан. Хәерле кич, дуслар, кунаклар. Минем соравым менә шундый. Берничә генә көн элек безгә Чаллыга Россия Федерациясының президенты килде. Владимир Владимирович Путин. Менә, дуслар, сез аны күрдегезме? Чаллыда булды, без аны күрмәдек. Менә шуңа күрә командалардан сырым, сез аны күрдегезме? Бәлки ул булмагандыр. Бәлки булмагандар, шуңа күрә сыйрысым килә безнең КВНщиклардан. Егет, әзерлә җавабыңны. Только мәче ярамый. Ярый, Замба КВН командасы әйдә сорау. Сорау шунда, менә беренче генә көнгелек Чаллыга Владимир Путин килә. Менә сез аны күрдегезме? Аны мин күрмәдем, ләкин юллар салганы әйбәт күрдем. Менә. Молодец. Мин шаяртып әйттем сиңа. Син кайдан җиттең вообще? Яңа Татарстан Шуланда май бар бит, мәчеләр йөри бит шул шуланда гел май яларга. Валерьянка сыманында теге. Мин белмим кем ул. Яңа ни чыкты бит кино Дэдпул. Бу Татарстан Дэдпулы. Килде дә китте. Кая күрде? Кем күрде?
Барлычы сарман пельменнәрен ашамалай. Аның сүзі көп просто. Юк, қаралі, сеңа тіге, шайтан тұйықлары командасына бара керек. Айдагыз, обана. Айдагыз, мәне шоллаға келді Путин, ләкин аны бір кішілі көрмеді. Әміне сіз оны көрдіңіз ме? Бір сөз айтайым әлі. Теге малайны ярымы біздің командаға? Тоғын бір тапқары. Мәне шоллаға көптен генә түгел, Россия Федерацияның президенті Владимир Путин келді. Әміне сіз оны көрдіңіз ме? Көрдім, ол газға кіргені, ол тағын болмалайны ток соқты, еме? Рахмет, Бекзур. Обана, дәвам ете эксклюзив. Эксклюзив, сұрау сізге. Мәне Россияға мәйтем. Шоллаға Россияның президенті Путин келді. Әміне сіз оны көрдіңіз ме? Конечно, телевизорны сәгәсің. Мәне... Дұрыс. Шуны да аңламайсың сен. Менің телевизорым yok. Менің телевизорым yok, ләкин менде бар радиоприемник, һәм мен тыңлай көңіл радиосын. Молодец. Нишек. Айтып қойдым. Рахмет. Теге бірішлер сізге сұрау. Шоллаға келді Путин, әміне сіз оны көрдіңіз ме? Владимир Владимирович, мен Сидоровкада яшайым. Аңлашылды. Рахмет, Бекзур. Зәплайф сізге сұрау. Менә шоллаға көптен түгел Россия Федерацияның президенті Путин келді. Әміне сіз оны көрдіңіз ме? Көрдім, ләкин түшімде. Авторитет кіші. Мен қорқам сені малай, әме? Келешек мэр. Бәлки президент. Бәлки президент. Қазір мені тыңлап қараймыз әлі баштағаны. Сұрау шындай, бірінші күнілік шоллаға Россия Федерациясының президенті Путин келді. Әміне сен оны көрдің ме? Емел абы, әшін аны көрдің ме? Көрдім. Нол сөйлешасы келе, таңа. Көрдім, мен аны көрдім. Все, молодец. Рахмет, шайтан тояқлары. Әйді, сұрау сеңа. Шоллаға келді Путин, әміне сен аны көрдің ме? Білмем, мен аңа ұшанмын, мен Минихановны көрдім. Яры, менің білән менімше рахмет. Тамам сұраулар жюри ағзаларынан. Залдан сұрайбыз ма? Сұрайбыз, әлбәтті. Әйдегіз, кім сұрау әзірледі? Эмиль, бұл шашасыз қы? Әлбәтті, Руслан. Кімнің сұраулары бар, келігіз мұнда? Микрофон янына, қорықмағыз, егіт қойда біздің, Тимур. Әйді, сенен әзірлер сұрау. Кімнің тіләгі бар, достар, қолы көтермешеден мұнда шықсағыз бұла. Қазір Владислав. Болыша мен, рахмет Бекзур. Сен әлбәтті жюри ағзасы сенен. Әне тігінде сұрау. Бәлки ол егіт мұндарақ шықсын қораңғыдан. Әйді, яқынырақ кел біздің яныбызға. Молодец, дұрыс. Есемсіз, менің сұрау. Мен Қазанда Тулай тарақта тұрам. Менің білән тараканнар тұра. Нешік дұшылашырғалар білән? Ол Тулай тұрақта тұра. Анда тарақаннар еші. Нешік тарақаннар білән дұслашырға? Тулай тұрақта, общежитиеда. Ауыр мы? Ауыр? Тулай тұрақта еріге. Тарақаннар білән. Қазір әйтелер нешік. Мұнда балалар біләйінді. Проблем білән. Әйде. Мен Тулай тарақта тұрам, тараканнар білән. Нешік дұслашырға? Сорман пилменнер тарақаннарға? Сорман пилменнерін. Рахмет, әйдегіз тібор. Йоқ. Тарақаннар білән нешік дұслашырға? Міне шынды сұрау егітті біздің. Әйдегіз тібор. Тұқта сұрау. Мен Тулай тарақта тараканнар білән тұрам. Нешік дұслашырға? Ураза тұтарға. Әйде, сұрау. Мен Тулай тарақта тараканнар білән тұрам. Нешік дұслашырға? 14 февраль білән құтларға. Рахмет, эксклюзив. Мен Тулай тарақта тараканнар білән тұрам. Нешік дұслашырға? Тараканнар кім? Қызлар ма, молайлар ма? Молайлар болса, мен өзім олар білән дұслашырмын. Ешіттігіз мен нешік әнейлері қышқыра. Яры, рахмет менімше, тағын бір сұрау болса, достар, тағын да қызығырақ сұрау болса, бекшап болыр дәйдегі сұңғы сұрау болсын ол. Бәлки сұңғы сұрау. Бәлки ойдар, бәлки сұрау берер. Ойдар, жоқ ма?
Все, болды. Ері, менімше, тоқтатабыз разминканы. Айдагыз, командаларға алқышлар берейік разминка үшін. Бик қызық жауаплар болды. Бірінші болып шайтан тояқлар айдагыз. Шайтан тояқлары 4-4-5-5-5. 2-4-лі, 3-5-лі. Рахмет. Замба. 5-4-5-5. 1-4-лі һәм 4-5-лі. Карантин. 5-4-5-5-5. Шулай оқ 1-4-лі һәм 4-5-лі. Тіке бұрышлар, тебор. 4-3-5-4-5. 4-3-5-4-5. Эксклюзив. 4-4-5-4-5. 2-5-лі һәм 3-4-лі. Зяплайф КВН командасы. Зяплайф. 5-4-4-3-4. Райнуровый барлық командаларға да 5-лі қоясыз. Молодец, дұрыс. Тоғын бір тапқыр Зяплайфқа көтерегіз әлі. Тоғын бір тапқыр айтып өтейм. 4-3-4-5. 3-4-лі, 1-5-лі һәм 1-3-лі. Һәм Обана КВН командасы. Обана 1-4-лі һәм 4-5-лі.